Jang tardoko nau be manangan dukoku idaho padua-dua neng muruk pea jangarong bela patana nunga terlanjur au kecewa.
Sai lam hutan tap dopak bohimi nang songoni burjuni parangengi gabe tubuh doholo di rohaku tuho hasian neng dunia hua pusi umi sai neng hua pular sendiro hami neku buat doho hasian di labuku dan tardahena sugari manian boy hubati rohami nasalele ngotar haciti sugari manian au gabe ibadah
sa sikolari Direhok ko titipi Lawan tuduhan orang ni Manetik ilukini Lau paborhan tokoh
sora sakit itu asa sudenia upoto sahasia songo dia bagas ni pargalata nang masuk pahorito molosong sarutiang na tumagon nimbu mate habitum masay bakong napamamato laho magkatahuli may kudotan at pinipestai o harong kuho ito lausiyani haberang tolak mga lagang hasia
Macai sona dikira bodoh na ujui dan marna lupa ho manis kabar hi unang lupa mangako saning muro tua
rasadaan aman sian harbangari inganan ni akan sonangi Tarilu-ilu si maloki Lamada potoko amang Hona maroburi Tersomong na dito
di perjalanan semangat pingat dorong aku dainan bawa sai kosong ono si taunoki anu namasa nasib di anak mon mulai selalat di
yang lain. Mana mungkin lagi kau masih menyayangku. Canda tawa manjamu tak seperti yang dulu. Perhatianmu, kepedulianmu tiada lagi untukku.
kesempatan lau madongani ho lau mabae sonakoni ngolumi mau liate mau non tuho hasia tuna so jadimu vamos se ve holoki ai hola korama hasia na hodiro haki otondiku
masih ajari do somut dia resiko di jatuh cinta nang huto padu rohaku asa unang ura-ura au tarilu nang pemar buni-buni hosiana dipuriki di baheko na asi na sopa moto aki di seati do rohaku alai naungi majo nasibmu maka molongi ho di tiki au maka holongi ho ito nauradero autar hajiti di tiki